Voin hi February ni thum sang ni lesom ni paruk thole ni ani a mason na in Mizoram min tuam hlup chho mek la ya Mizo tena kan riat ngei tur le tran kan la na tur ram nuk khoi thil Mizo te in ral rin na tur dar ron votu puzo mo na thu soi ngai nom le poimo tak mai chu kan ngai tha anga video masa khan lunglei khopuya a thu soi karon da to a mitam takin MLA tan an o thule an duzi ha hi pin an soi hlom ani kha ole puzo monan zoram nuk khoi thil poimo zet mai a soi chu I han ngai tha ho le teng u puzo mona kan so manga ani hi party mi pui te hian kan thelu tuklo mai theya in thelar thiam lo chi hi ni vea a chanchin hi ke chu ka re chianga veng khat kan nia atlang walai tang re tu kha kan I wangin chanchin toy te han sei te po atulin ka sia Mizoram State Planning Board ta le State Food Commissioner hian member ani meka kan sarkar nu hian nikuma September tha committee poimo tak mai kan chief minister in adin committee to study the social cultural and economic impact of KMMTTP and the railway line from Bairabi to Sairang committee ming sei te du khop mai khata khan member ani boka a member ni dan poimo khop maya chairman a putilal himpuya lunglei west bial to MLA ni a abak zong chu commissioner secretary puzo muan ti lo chun ni vekani chu wangin mi mal anga ruat om sun kha kan MLA ti lo wa chuan ani a ama hi asap tong takin development professional anti kanti ang chi hi ani a e kum som panga velzet mai development sector sang sanga hian athoka World Bank ka te UNDP te Government of India project ka te le IFED funding program te po khan aom thin boka tuna hian athiam na lama rural development master degree ani to nuwa PhD zole tep to PhD scholar ni chu kan party in hetiang ang mi kan nei hi lom hle maya research winga khan kan sarkar ma tang khan member aloni to boka tun tam thara pohian ani chole mekani in athiam na lam hi mi puite ta na eizon na mumal an nei theinan livelihood development and planning lama le project report le concept paper buat sai lama te athiam ma party mi puite pon kan hang tang kai du ni chuan a thei re gang ti te kha arem ti na la lem lo kan sei ve ngot ani chu experience sang ane ya he tiang mi kan party na kan nei hi lo mum le a tuna hian kan chief minister ina party lamangin naron siamang devin uzo muan hi an na tho mek report te le ama ngai dan te po ani nga soi turin kan so manga hun ren lo sela he thil hi nam isu ania chuman changun takin lo ngai tha ila zorami pui te thia ta po puan zar te po kan tumani tuna puzo muana lo somang pu chairman le lungwal pui zong zong te chibai kan buk vele chowa pu chairman kha thorang biala khan san ne somni pathum MLA in than ma khan khop pasare hian research ka juk nei saka MLA ni hun a jon he tiang hi an ge pania tiang hian kan address anga kan tia kan phur khop maya mara chu pathian hun atri lo aniange hun rem sang te po pathian in lapek ngai karing hun ramin siam saka kalom khop maya report anin na chungin arei de ulek mai theya thuma nei do lovin kan bung hal chotange Mizoram sarkar ni kum September thla khan committee pakhat adina chu committee chon hemi kan ram chunga development lian tak pani kaladam project tin karon soinga a project ming chu KMMTTP ti kha alam toenia maro chu ti khan awal samjok na kaladam project tin karon soidon nia chumi ina zo fa te min hong dan tur le rail uai tuna sairang apo kan buai mum dan te karon soi chowanga abuda train karon soi chodon ni ngai nom pok an ti veu karing min hong dan te lo in ven dan tur te lo thi thai dan tur big ngai tu tur big committee dina to study the social cultural and economic impact of the KMMTTP and the railway line tin tani heta hian chairman chu kan meeting chairman sayang khan putilal himpuya lunglei west bial tu khani a ta hian chimlama program kan lo duan phei chu kan zo thokhat to chung te po chu kan share
do na how to sang lama train party mi puite ma ate zoram mi puite khiata te soikha tul ti na om to a aman ho thak to view mai boka ti chuan theng kha chon ngai na min ti po karinga nam anga chet man ho tul chodan te thalai te le nu le pa le ko than thlenga kan in bot sai atul dan zong zong hi karon ser don cheuni report ani na chungin atlang pui zor zor churon ti ka tumanga pa ngai taka ka soi chuan dar ka ni soi thina sei zo ta heta chon mini somli panga vela rom khai khom ka tum don ani nam calcium kan boi pui chho te po ang rum rum me committee logic chu chho dan hi kan sei photange kumsang ni somni pakhat november thla khan hemi kaladan corridor na apal tlang khuwa ho hi kan vatlo a research kan van ei ni chuta chuan ai kan vakal zela kan mu chota ka chu kan vakal zela ti chuan longtlai district council ho tu tenen kan meeting chun zom boka district level ate council ho tu te a meu chuan imbo sai na om te kan lo ringa ti thu te kan va soya ta chuan an lo imbo sai chuang big mi alawa maro chu kan mi te thingtlang mi te ro chu an lo imbo sai ya an imbo sai dan chu vai namdang truck driver service peturin in mi te an imbo sai ni sang ne somni pakhata kan mi te ni chu za thak kan ti khop maya anam ang a hanin bo sai na na chun a za thak deve engpo ni se khatiang thil kha department theng kha chon nei basic amenities antia khatiang chi depo kha anti ve tho boka engpo ni se hetiang lo deva in bo sai dan hi a omanga kan ti kan be chho tangar ngara mi puite in bo sai dan kha tu lo kan ti mi alawa kan ti thowang mara chu he project len ziate aturu ziate ken telanga ziate ngai to he chuan kha ai changkang de khan ram nei tu te he chu in bo sai thin kan in thria a tin mak ve de mai chu kan mi te in bo sai dan a hian agriculture hoizong emo thil siam chu manufacturing emo athar chuak zong production zai hoizong in bo sai na om mi alawa service sector hoizong vekani chulai po chu angai nom ve sim boka ti chuan kum sang ni som ni police september thla khan lunglei government college a one day stakeholder meeting kan neya mason na lo thlenga mi puite in bo sai dan tur engtinge kan lo in bo sai ang ti chungchang kan soi hova kan phur khop maya engpo ni se mumal zo ka soi ho ni se kan ti a ti chuan kum sang ni som ni panga me thla khan lunglei government college a tho hian one day stakeholder meeting kan nei le a hemi meeting pani hi he committee chairman puti lal himpuya support na anei ani he meeting a hian mumal zok le omzane zoka mi puite kai roi atul ziate aman mo thak dan te KMTTP le chimlama project lian tak tak abikin road infrastructure project kan ti tena mi puite ta na ezon na economics activities asiam dan te kan zir chowa kan soi hova hun rem cha nga chimlam district pali huapin 2-day seminar kam workshop neila thupuye tan po mason na lo thleng mila mi puite ti chak ti he kan thlang to ni chungte chu ania hela hian ngai no min ti ve karinga kan soi khom tam tak zinga pakhat kan se rang cheunga in lo ngai to lo zong po ni ve thei tho boka mizoram ma hian kongpui thabik lamlian thabik national highway hi pakua kan nei ni chumi sei zong chu sang kha kem sang kha janga som panga nia KM zadan zela market set pa ngai tak hi pathum zel omanga chut thei nia ta chuan chumi market set ta chuan mei se pui tling panga zelin ezon na pa ngai an nei angina chut thei boka chuti ni chuan national highway wanga kanrama ezon na pa ngai tak nei hi chung ko zani som ni panga omanga ngai ani chu forest department a thok tu zong mi za som pathum ain tam fe a tourism department a hian sang ni som ni le pathum khan thok tu som ko pangan oma chumi angani phei chuan tourism department a thok tu let thokin hemi wang hian ezon na nei ni ti kha kan sei khom te jinga mi nia julai chuan e kan ser tel ve cheu ni e ti chuan a last corridor zorin pui zo cha chua kha kan va tlo ve le ta a til tam tak kan mu chua ka chung kan mu chua zinga mi chu kan se rang cheunga solai ram ria son kum sang ni som ni pali tang khan sum don na pa ngai taka kal pui tan ani a kum khata thali chungin sekul lui le mong bului a barama lamlong alo kal the hun lai june july august september thali chung bi kani khalai khan hemi chunga sum chevel mi puite sum tho chua big lew hi vaibel chariat le chan ve ni kan chu chua dan zong kha a presentation at chun kan nei thowa amara chu khalai kha soina hun om lo dewa kan nga ye helai khuwa hian informal platform pakhata lo dinga chu platform kaltlang lo chuan tu ma in
ซุ่มเล่ไปถอยชวนนะถอข้าอันเล่าที่ไทยต่อสีแล้วว่าจุมีแพลตฟอร์มจู Labor Association ที่นี่เหตุเฮียนน้ำดังเล่ foreigner เตค่ะข้าแพลตฟอร์ม control ตัวข้านผู้เชี่ยวชาญอันตรังตาบุงทางสาวจินเปียลำกันมีเตจูน้ำดังหน่วยตัวไหนเห็นกูนแม่กันนี่แต่ชวนบุงรัวเตฮีออยลำจีเล่บุงเอ็งนี่บอบาร์กันที่ยังชิดเตฮีอันนี้เบราเมียนมาลำจังอินนิคุมเดซบาร์นี่รุกแข่งขันชวนเอ็งมะบุงรัวลุดอะไรอมลาวะเหตุบุงรักลแรงฮิสรการเฮ็ดปุยกัลประคัดมาละอมลาวะอินฟอร์มัลเวกตีนี่อินฟอร์มัลปกติดูเจียเราเกี่ยเพชวนอิเลกัลกันที่นี่เฮลัยบัวราเฮียนมอเตอร์ตำลายชวนนิกขตามอเตอร์จัดจังจันฮิเวลอันเววักชีนะแต่ชวนกงคนมาพออินจัดจังจันฮิเวลอันเววักอันนี้จูสกุลลุยเลวกัลชีนบารมลำลงฮิจัดทุ่มเวดันนี่รักใครลงเวกันนี่ทุ่งมิโซรัมลำจังลงรอจูสมเวดันนี่บารมลำลงจูจันฮิสมกัวเวลตีนานี่เจ้าจัดสัวจังตุยปุยเทงตุเรียนดาร์การีกัวเวลกัลงายมิโซรัมชูงาทาลิบอร์นี่ตินฟอร์เรนเนอร์จันนี่foreigner ลงจันนี่สมกัวเวลกัลมุบไลน์ state และสรการินหลอกวินเจงขัดมากันในละวะจุดที่รัวจวน government of India กุตันนี่กันติไม่เทียมาราชูเองมติดันจูจนัททำไม่เทียฉันจูอาร์ตัลดันจิขัดเจ้าอมเหลาติตูนำกันนี่กันเทียมกันริงตินตุนาทิลกัลดันรวยโซเอ็นเฮียนรำเล่นนำตาในหิมละวะตินให้มีรำปุ่มหิมนักกันติไม่ security ตานพอเฮียนหิมละวังแรงครบไม่ให้เทียมีคนนั้นเราตำตักทุตตากะจวนสลายเวลาอินตูร์วกบงอาร์จะถ่ายเข้าขันอะไรเสียงแต่ละว่าบุงทางสาวลำเละลงไกลลำมาจัง entrepreneur เทนขัดแต่จวนจนนับปางไงตักอันเราในต่อบกะข้างเข้าขัดล้างผุยจูนี่แต่จวนจุงจงจูมูมัลตักิน field based study ที่ SG กิน chief minister เนี่ยนะนี่กุมจูนสมปกัวขันสับบิดอันนี้ตากัน chief minister เบอร์เฮียนมูมาลโจกาสรการินอากาศพุยไงยังไงนำตาหน้าพุยหมอลุตุกเสียสรการินมูมาลตะกากระดานโปรเจกต์มิโจมีพุยเตอังหงดานตูเตสรการเลมีพุยเตนะกันมาจอนเชวกันติตูเตทลายพุยติตูอันลงเด้งฮัลโดนบกาจูวังชวนเฮโปรเจกต์น่ะเอจนน่าเสียมเตซุ่มทอชวนน่าเสียมดานตูจงเตอาเชจงเลอาชาจงอังหงเทจิรเจียงตูคอมมิตี้จูนิคุมจุลายนิสมนิปกัวขันสรการินอาลาวดินตาchief minister อินอาลาวเวลคัมครบไม่กันล้อมครบไม่จวนข้าให้มีคอมมิตี้โลจิกชัวชาวดานกลางปุยจูอันนี้ตับพอดสรการจุงกันล้อมครบไม่เจ้ารัมมีปุยแต่พอให้อันล้อมเวกกระริงลุงเลยชิมลำปังดิสตริกปาลีเล่กาลาดานคอริดอร์มีปุยแต่อันล้อมตีกันบังหัวอันทูมินจ่าทุ่งนี่จูมีอันทูมินจ่าจุรนมันหมอรู้อตีนี่คอริดอร์มีปุยเต็นกันมีเต็นสรการทุจานเนี่ยน้ำดังแรงกันอินเอลดอนตักตัดสีการันสวยโชว์เจลังกันอินบัวดานโปการันสวยมิโซมีปุยเตอินบัวใส่นักกงเฮียนสรการที่โลมันหมอรู้อ่อนตีทูมินจานีแต่ชวนสตาร์ดีคอมมิตี้กันทิลมูเลเชียเตสรการกันเทลูดอนเท่านาอิมมีปุยเต้นกันเล่าตีเวงฮัลตูทลายเต้นกันเล่าไงเวนง่ายทิลตั้มตะกอมวางิมสรการีปนหักเฮลวินตุน่าเห็นสวยฮัลจาร์จูลตีน่าอเลียนเลี้ยมายนำมังไงน่ะวางนี่ตายเทดินหัวกันดินตากวางิมกันสวยโชว์ตนกไม่นี่จูวางินแบ็กกราวด์ดังเต้นเองการันสวยปอลโดนะไอ้ลูกขัลเดวไม่เทคอมมิตี้เฮียนนักกันทอเฮียนมีผู้ยาจิตตินักกันเองฮาละน้ำอ่างกัน experience ต่อเตเทรนขัดเตสวยลันเราชวนอัฟยาสีละวะกาลดานเลยเรียลว่า impact เลยimpact ตัวสวยเฮียนอัฟยาละวะจูวางชวนมิโซน้ำอ่างกัน experience เทรนขัดการสวยเตลโดนบอกอันนี้กันนำเฮียนมาสอนนักกงช่างกันสอต่อนักขันที่ฟูตอกเราเตติสวลปัลเตติสวลลุยเตกันเทียมมาเลเทในนักพักเราวางที่ชัดเราแต่พวกกันในไม่เทียอักกิปกอยเพจวนเกจวนกับเสียงเขาละวะมาเสหันไงตัวกีรเวลกเตอุคุมสร้างฮาเจเรสมกัวปงอาสาบตัวกันลุดเฟลเวกกันดูวางกันละวะกันริงมันเรามาสร้างจัง political administration กันเทียมเวชุนโปสร้างจากว่าสมงาปลีกันติดตัวปะวิซีอินทันมาสาเบรค่ะกันเชียดกริงลัลบางตัวกันอินดอร์ดันเตเปเตระฮอร์อเซกันติไลเวลขโม LL เปเตระ ICS superintendentค่ะขัดยังเวลเตเปียกจูกันซีเนียร์เตสอยแขกโจกัง politics อมจะเชื่อมบุมัลเจลวิน democracy practical income practice ทุตาลัลเตนฟัทังเชียไอโอบา compensation อันลักโลชันโปค่ะ development ให้ emerging trend มิลลักกันในบัวใส่เทียมโลวังนี่อินนัลัง
Mizoram min chom tulian ber hi amal khai chon han soi tai la National Highway number 2 kan ti hi animate heya hemela izau na NHIDCL ten an tho hi kum sang ni som pasari vela tender chua sang ni som pakwa vela lai chhotan kha ni a he thil project lian zeta kan inral rin dan le kan inral rin lo dan hi in ngai tu thiamem kan inral rin dan compensation le chevel kan inral rin lo na leivung pai le chevel hetianga kan tok dan te hi kan thret karing ti chuan lengpui airport hi kum sang khazakwa somkwa pariata khonani a sang ni som paruka bairabi arel alo luta nikum september a sai ranga alo lut le a kanram chuan zoi muangin masona kong kan zo vezela a masona ero chak thelo te po ti taila thren khat pom dan te chu ni ve tho ka ring boka kan tho chu awanga masona ni em ti te po kan ril ruwa om ta sela po ni se ngei om dewa soi don chuan angai om zonga soi don chuan vai tho chu awang kan masona te po ani thei om thove kum sang ni som pani chowela tang khan kan ram hel mang hi danglam chho dor maya makhop mai sang ni som pakhat me thla a chief minister in Walbeng Road a hon atang khan adanglam chho zota chuta contributor lian ber te chu kongpui hi kan ti theyang kan ram hi a in siam rem chho moi maya kan ram hel ti danglam mol tu te hian hoilam an nei ni chu in thiat them ve tho karinga keni hi kan in rin lo chon kan nam hi angai tu om don lu tuka chuwangin kan CM in he committee chaktaka akal tir po hi chunglam ti tir ani mai the nam chan chuanan te atan te po ti ta ila a adik thei tho ome kan rama economics game changer tling ho reng hian chimlaman hoide uvektat nia mak ve de me ni he thili Dibrugat National Highway number 2 hi Dibrugat atanga internania tuipang tuipang chu khoi angai om kan thria a ti chuan hemi railway line kan ti mai sai rang tu mong bu chua kan ti hi kum sang ni som panga khan preliminary survey zo vek to ni a km za tur po kilometer zani som ni pathumania governor kal chuak ta phei khan chuan station po iswa zir tir zat som pan hi om don atiani hei po hian mong bu chua han ti hian khoilam nge hoi chim lam thawania voina study committee in kan enber kaladan poi chimlam tho mana kum sang ha zakwa somruk vela tuten nge chimlam hi ko chuani nga marlam kong apingang ti kha an omem kha ka hechi alawa drugs addict le zurui le ks ten lovin mizoten pathian thu oi zol ne kan ti te soyani heng kan soitak thrang te hi kan state pumpuitan lifeline an ni pha a amara chu kan mi te na thok rural farmer sum dong zir lai sarkar tok kan vai kan in bo sai lo chuan namdang non tribal kan ti te mun dang mi te hian economic activities poimo le operation karma sa kan gawati ya anji nc ka ju ko mo oh zun tha chungin dpr kan pe pe don avalom am ve chu le hala development thar zun tha chungin DPR an pevek phei chuam rin a hian min ron nek na dona min nek to chin po heta kan research vek to chu karon sai don bokani ti chuan namdang non tribal kan ti te hian le mun dang ami te hian he project thil dangina rem chana siama hian economic activities kan ti te business operation zong hi an control anga kan mei chia ten nupuyan leinga nam in chim rol nine tran chiang chuwangin kan tlai man che tumang u namdang thun hoi kan om main he thil mil hian harang u ti thu hi study committee hian kan tlang a pui ta charani study committee in kan tlang a pui kan ti hian sarkar in ti na ni sarkar tir kan ni ti chuan nam anga kan thil ton to kan imbu sai thiam lo wanga nam anga kan thil ton to hi om trewa chumi soilan lo chuan karon soi tu ri fia don si lawa nam anga kan thil ton to ka soilang zorang o pakhatna border trade Mizorama economics professor thiam takkan le puchona pheichon normal trade ti soitran to turatiani mania min thilani border trade hi sumdon na mun pui economics activities virvel na hi border trade ani a India hian ramri be chan sumdon na hi chithum anaya ate berchu border hat ti ania adot tu chu land custom station kan ti zo khotharami ang khiania alian ber integrated checkpost kan la nei lo thunga pahni kan nei don korpui chuale zorin puya kan nei don thum kan in rin na thul dan in ngai tu ngayam Champhai district example a kamang dona Champhai district kha in ni kan ti na an ni mi lova khai o kum sang ni som hiya Champhai district a bu thar hi
11.7 in an hiam an tia MZU zirn research ani agriculture minister a omboka uartem kan saying o ti chuan kumsang ni som phre som pakua a Champhai district hian metric ton sing khat sanga le pakua bu an thar chuaka an hiam chho char char ani kum sa sang ni som ni patum ni lia metric ton sanga le pasari chia bu an ron thar ta a amol mangjong a soi chuan Champhai district hian kumli chungin bu phur sing khat sanga thar khan kumli chung lekin phur sang khat chau a thar tlat maya bu thar dan en hian trama nai a parcent zong lak phei chon kumli chunga an hiam na hi za song ruk paruk parcent ani pha a chan te po chui ve omin tiem a chan chu internet kan hon chuan Champhai district chu rice bowl of Mizoram tini kan rice bowl berina bu thar hetia an hiam hi angai thathlak lo ni hei hi ka research finding ani lawa study committee mu chon ni lawa sarkar statistic ani July chu in enve du chuan agriculture department website a ome o khala kha kan en don lia ti chuan a chan ni om mang hi ka khelawa ma se soya omani pakhatna chuan ruwa tui tlak wanga yang an tia Champhai district a sur bur big le sur lo big kan thebok si lawa panhina chuan migration an ti pem chu san wanga yang an tia an pem lut ning kan thebok sia pathumna ai ro chuan hemi len iusram nei dan in thak wang hin yang an tia chu ni e lele ta engamoni kudam te po an sa ti ni om te po kha kan thredewa maro chu ta hian Champhai district mi puite in nia kan tilawa in district thil thleng hi zoram mi pui hian kan thria a chu enge khe puam number 4 met silai rang ka chak ku wa ti ni kan thria chu border trade influence an thung ta ni chu wang chuan border trade tam tak karon sei chodona chumi awanga in bo sai thul na jok chu ni e zo khotar sum don hun hi kum sang ni som panga khan hon chawania sang ni som pali teng pangai takin afang son thunga khati hun lai khan in za som nga vedan nia tuna sang khajan hi item an oma an ni item fe hian ral planin an chim boka ral tlan tel lovin an pun na hi za zela za sari in an pung mana ti chuan lunglei district khuite zola hian kan vakal le a ta chuan kumsa kha zakwa som ko panga a in ruk an nia voina janis a in jani som sari pakhatan oma apum puya an punna overall percentage si sangli zali itamin an pung manani ti chuan border ket in aken tel ani chu chungka chu zorin pui hi border trade lian ber integrated checkpost direct in kan nei dona heta hian hemi ba ka hian border trade dang border hat kan tiang chi kha Burma lama pali Bangladesh lama pali pariat kan nei bel don boka pakhat chau poina min influence dan en hian rin ai chuan tranlak angai mai thei ti chuan hetili committee in anaka kan sene vai sum dong lian le kol sum dong lian in kara hian kan mi ten po kan lo phur mai mai ti kan mu chok bokani chuwang chuan dik taka kan mi te ho sa te hi chuan kan mi te chan nan helam hoi hi helam hi an ron hoya tul ti te po kan mu ni ti chuan thil thleng dang le kum sang ni pathum chhovela tang khan Mizoram oil an zongan ver mup mai ni kan thietro khata khan oil company how to tele Mizoram sarkar how to te khan soyan ne ya ta chuan mizo thalai atam theyang ber chhor un ti on ti ani mizo thalai te jinga engani geophysics thiam kan ti te petroleum engineer kan ti te drilling and production engineer te khan lo om reng lova ta chuan kan mi te chuan kongsira len lai ta ni kha thil theng bila kan bo sai thiam lo wang ti chuan mizo pathum khati lai khan mizo pathum geologist chu site wal vela an verna khan contract chon an chhor ome an mani hi ka be pop thei talova hela hian kan miten an lo ngai sak lo chu UPSC na geoscientists combined geoscientist examination oil zone le lein hoi ho sakna hai chu athu tur chin kha lo ngai event reng lova ti chuan company lian ho tu te hian an mani noi thok tur big shrim hi ONGC kan ti te OIL company kan ti te khan an la thin thowa ma se gate paltlang angai thinani graduate aptitude test in engineering ania hei poi kan miten an hoi chuang lova kan tribal pui kan Christian pui naga te ro chu an lut reng thawa hela hian uisa e thlok in phalo ti tong kam kan nei khar karil ron lang za umaya uisa e thlok in phak lo wang ani karon ti lova ma se ani lawani uisa e thlok in phak lo wang ni lovin nu le pa le khotlang in valu kan pek dana dik lo wangin kan miten khatilai hun re lo te chung khan kongsira vai noya lekan lai ni kha
ti hian tiang o kum sang ni pathum chowan zong chowa sang ni kuma khan MPSC in naruak som pakua ania deal tu zan ni somli pangan omani ta chuan Mizoram Engineering Service MEST tongkam hi ala chuak lo AE/SDO ti ni AE/SDO post thuma deal tu za som sari pariat kan neya wi se e thlok in phalo kan tiang chi engineering subject khani ti chuan kum sang ni som ni pathum ni lia pe chuan MPSC in naruak za som sari parukan neya deal tu hi sing kha sang ko aitaman oma Mizoram Engineering Service ti tongkam lo chuak to a post nga a deal tu zanga somriat panga an om emponi se hun in her milakan in bo sai thiam lo ba ka nu le pa le khotlang in ngai lut zong kan neya chumi kan ngai lut zong chu in threduem AE/SDO EET line kan lo ngai hlu zo ka khotlang in valu kan pe ka wangin kan tu le fa ti an kala le lama kan nam kongsira le kan lai tir ni ke ma ni ngein ti chuan nu le pa in kan ngai lut zong sum tam lam ani ti te pokha a han sai chun zama cha kama se kan kal kan lok ange khathil kha sector pakhat chawni a nam angin pop kan neya a pop lai thom tur hiam tuna hian kan full kan tu le fa te bula hei hi izira hei hi thiam chon I hausa anga in le lo ro le sum le pai po poisa chenin inga em anga in nam pui te ro chu nam dang hnoya an kunang hei hi izir chuan I khuwa har mai thei ma se nam tan kong sial tu le ma hruai tu ini anga mizo nam ka chona ta mi tangkai ini ang ti hoi zonga kan injir tir atul mai theya atul mai thei dan chu top lama eng subject nge eng line nge ti kha karan sei chawang kalai kha thil thleng pakhat mila kan imbo sai thiam lo na pahni na nia pathum na chon rel chungchang kan committee a khan rel kha aron lang zawa mumal takin kan lok cover lo na chungin tuna hian nam anga kan in ralri na ngai dan lai jok hi soite ang o bairabi atanga rel kong in kar hi kumsang kha zakwa som ko pakwa khan survey tonia aizol da ya rel lu don ti hi kum som ni pasari malama kan reto kan nam hian maro chu kan in bo sai na tur jok ni ngai bung ro thar cha thai thar chote thil siam cho lama na chung kan in bo sai lawa compensation lama kan lo in bo sai thunga chu wang chon rel aruak in hole tani rail station na parking fikhon tur chungchanga po mizo ten kan ngai ven lawa vai contractor in mizo a chora ti chuan kan lo boy chodan te bokan thri a taxi le commercial vehicle nimin lo kan ti boy chodan te po kan thiat kha kan ngai ven na tur jok ni lang railway staff recruitment chungchang te railway recruitment board ina exam abo sai chungchang te kan lo hoi mi lo kha kan nam in ralin lok kan thiam lo na ni ti kha a chiangin ka hria nui za thla de pakhat kasoyang prime minister in ahon don khan magistrate te kan official lian te MLA te po hi antelin ka hria bairabi le sairang in kara khan tlan chin a thul sia an tlan china an PSO te le an driver te chon rail khal tu loko pilot kha driver sapan vatingot meni lo thin rim na samay driver sap kon lo te ni aza thak je chu ITI chuak te polytechnic chuak tuwa duwa kum khat intensive core training kala loko pilot ni ti ki kan lo thelo reng an damangin khan te kha kan lo bo se thiam lo na ani ti chuan November ni som ni pali ni kum khan New Delhi kan chief minister union minister Aswini Vaishnu Angmu Khan Tenzol Theng alignment lak that tur ti chungchang kha February thama in ti felaniang alo ti ma se khami ai thu thar zo kha tuna khan kan agriculture minister khan minom sera DPR pevek ani don pakhat le chuan tun lai hian tu tenge hriat mu mal loin rail kong alignment kalna vela hian VC hluite ram nei tu te an bekwal meka mi puin ti phok le khop maya compensation lambok ani rin om chuti rolen he thili sarkarin dan chep dan zon atha khop mai mizo mingin lo le po ni se poisa sum tho chu tu kha ukil te le mizo te le vai ni akal ho kha ta chuan vai business house poisa mangin an le mel tho si a mizo mingin le po ni se anei tu tak tak chu vai an ni dona mizo nam chau po ni lo kan ram le lung ngei po hi kan ve na ngai ta ni ti chuan KMTTP hi committee na kan tin zone ber ani boka he project hi kum sang ni pare ta tanga bultan chau kha ni he kong hi Kolkata po ta tangin tuifin riat alo kaltlanga kan pi le Putin akiap long chol hunan ti thin Rakhine state mi kha aron kaltlang lenga kaladan chim tui pui kan ti hi aron zo chawanga
KM za somnga pariat vel aron zo chawanga heta service turi government of India kum sang ni som pasari khan barch kanti mai ton zathum phur thei hi Burma sarkar hena paruk alo pe fel thlap to boka tichuan khata tang khan heta Chin Hills aron lutanga paletua kaltlangin zorin pui KM za somni pakua alo kal lenga bak jong chu kan ram ani to a KM zariat le thlem ani chu he kong zo hun tur chung changa thu thar ber chu nikum July thla khan Union Minister Sonowalan Gauhati a press meet anaya Kaladam project khi sang ni somni paruka operation ani angatia chu nakum ani to ni chu asoi zel dan chuan aizol to Kolkata hi KM somni pasari kasai swal jok ani mo Minister hian asoi zel dan chuan Kolkata to Aizol KM zasari ngotin anhlai pha don boka chuti ni chuan Aizol to Kolkata via Siliguri KM sangkha janga somriat bora hian zasari kan pai chuan KM zariat somriat bor ani don ti na ni a heti ni chuan Aizol to Kolkata hi nithuma tanga nilivel kal ani don ti na ni a kan ramchin tak phei chu nin ni le chomma kal vel ani don ti na ni a kong hluya chuan ni ruka tanga ni sari vel kal ani a hei hi lir thei rit phurbik ani kaini state he kongina anek nat ber tur kan ni dona kan van nei pha theya kan van duai pha thei boka chuti rual chon mang tang kai thei ber kan ni bok nitin bung ro phur zali tanga zanga vel veivak turin kan hisab china hethil kan zir lai hian hethil kan zir lai a PWD how to 10 min thil dan chuan soti lai kaladan corridor so long fly to zorin pui so nitin commercial vehicle truck bung ra phur hi zaruk somnga veivak zo turin sin kan design an teri engtil nge he project kan lo man tang ka yang ti tele askop om the sang te study committee chon kan zir chhomol mola mithiam jok te a he jok te zaw takin kan ron reng boka tuna hian kan zir chhome ka kan thil mu le riat theng khat te phei chu soi vek rem chang lo te po om bok ti kha min riat sak don nia heti rol hian he project lian tak pani hian kan rama rem cha na sang siam dona mang tang kai thei tur chuan kan thiam na le thei na ti tun lai angaya chumi ba ka chuan ngai pakhat aloma tam mani mizo kan tam ngai tuna hian mithiam pe chuan nu hian mithiam pe chuan in nam anga mi hi anral lawa economics taka andam kho chu areng theinan nu hian naw hrin ngai zat an nei an ti a chu me che puitling pakhat hian now pani le tlem 2.3 and dia chair kop dan ania pani le tlem ani chu pani le tlem thrin ngai an ti hemi omje chu mei cheza a no pangza ni somjel anwa ngai ti dani a chu fertility rate te po anti boka Mizoram din hun hi sarkar ina chinchia dana chuan tuna hian nu in now pakhat le tlem nei ang ani a National Family Health Survey pangana sangni som pukwa ni khatina tarlan danani mizo hlang phei chu hei a hian kan tlemang ti hi ring ngamang u in ko ran theu lo mi thalok te u in chut dan tur ka khilang cheu in ko khana hian meichia puitling sarkar soidan chuan kumsom panga tanga li kwa ti nia mizowa chuan kumsom pare ta tanga somli ada chin taila chu tiang chu zan om chuan za din tlar tir ula an bula no pangzani som an omangai salom ko khan kan nia mission veng thlanga karam tling lo na sa chuwang chuan nangni po itling lo mai the khami ina a entir chu kan ral mek ti nani tam kan ngai ni chu pu chairman tam kan ngai lai tak mai nikum November ni somni panga a Times of India chanchin bu ina aron tarlan kha kan la cm Mizoram atangin le Manipur atangin mizo sang ruk velin ho to lo turin ram thiang hema min pem san don kan tem to lak lan ui om hi ka ti khop mai Treng khatan chuan sarkar ngak lo che ta hun ta khop mai internet atang te thil thezo ka tang te le department atang te halak dan tur zon ruk te po tha Treng khatan chuan technical course a diploma certificate kan ti te certificate te eng trong beramo khochak eng trong beramo hi kan lo zir watangai farmer pol sang FPO FPC kan ti te society lian deuh te hi chuan Kolkata a market the lamte ngai vena huna Rakhine state hi kan Rakhine state ta enge kan market theng ti po ngai tu a thamei the hede zong hian mala ngu ti po ani mei theya tin Rakhine state so kan sum don na kong ani rolin an ma ni nen son kan in sum don ton hlau the kum sang ni som palia mizo hi nuai som pali pok an thin lo line an ni chu nuai som thum pakhat an chuang to a
mi hring en chuan sum don na thatak an ni hrim hrim ti na ni ti chuan an din hmuni en chiang tok lok taila kan then om thar tur te hi kum sang ni som ni pali khan Rakhine State pumpui tangin mi sanga le tlemin metrikan pasa Mizoram atang sing khat le sang thum le tlemin kan pasa nikum khan Mizoram atangin mi sing khat le sang li le tlemin metric kan pass line an nia mi zanga som nga chen metric kan pass thum ramboi wang te po ani mai the chu chu ana entir chu so kan thenom thar tura te so mi thiam ma mo na ana sadon human resource an nei don lo ti alang rengani ta chon kan thalai technical le non technical course sang sanga thiam nei te hian helai gap address dan tu te poi an ena hun khop mai tin India sarkar ril rem zong po ani mai theya central foreign policy kan lo ti puitlin tur po ani mai thei boka ram boi re to dan en hian ram thar thenom thar hi kan nei thut mai theya geopolitics virvel hi amak khop maya athiam kan hau lo chuti rual chuan government of India hian railway le kaladan kong hi India ram ven him na strategic dimension wangin ron kaltir po ni se keini hi chuan socio economic dimension kan lo hera kan lo hlok pui tum ve angai ni ti kha i rilru alian khop mai tin Mizoram sarkar po hian he kan home minister te an omla hian zofa te ma hun thirin strategy duang ve se tha kan police te IR te territorial army te po solama son engamo chu kan da ngai nia headquarter engamo tal chu kan da angai tin chuti rol chuan Rakhine po hian an ngak hlel ve khop maya kumsang ni som pasari Rakhine Advisory Commission in Tarlan dan chuan Rakhine State hian anram economy joy kang dor thei tur khapa project lian na ya chu KMMTTP hi ni in kalpo na thataka siam don ba ka India market an ban phadona tia nichina long chevel ka soi tang khan an ban phareng to a thuite zol le ka ki chu a chevel kala soi lo mama zorin pui chau kala soi khalai po kha kan research to railway le kaladam project hian rem chana tam tak apai po na border trade po hi apai pon jingami ani na tam tak asiam ton kan ti to kha nam dang nen kan in elanga resource kan in chu don tuna po kan in chu der to ni kan in chu dan hi atakin kan mu to Rakhine ho kan ti te Chin Hills ami te Barak Valley mi te Bangladesh ami te na hian kan in chu to hemi ka soi lai hian enge in real ro om hemi te chak zia hi mo survival mode activate sa nam ania chome chi khat chau le korangai tir ha in kuman tuan theya ma se han thok thei thung eng na po ron thok thei ma mo ani tlem sa ru tuk nen kanin compete dona resource kanin chu don ni chu resource in chu ti lai hi tlema a thiam lo te kan lo om takin sairang rail station na sairang kan mi tele taxi ho tele aizol taxi tena passenger phur kanin chuang vel hi ni chiang mayang truck za thuma tanga za level ding ta sera foreign truck zong tenen skill nei rawrwa po certified registration skill nei thlap anga kalangai don border trade pa ngai taka function huna chon formal le legalized vekin thil akal to dona tunam yang son akal don lo chumi turata na chon kan lo imbo se ngai maso na kan soi tak sang te khan hong tam tak anei dona lo zir chian lo ka ngaya chu wangin kan sarkar po in impact study committee adin renga mizote ten nam anga ti dan phung kan nei te thil ti thin tam tak hi aron su boy dona aron su to boka in lo chik ve man kum loka kan sarkar nu a bairabi thil khen kan la hri sunday bu fai an lo tam phal to lova development nen hian in sut pal theini ani le leng puya sunday ya thona tumbik su se kan ti kan ti chuang lo ni sai ranga ko than pakhat chuan thil pakhat min sera in khom ban ma het te hian rel aron thlen don chuan kilaya na thokin tlan chuak sung mai tiani ani chuan ko khan aron effect hal ko khan po kanin ralin atul ti nani zo khothara sum don kalwang lai khan OIML MHEP hi lot khar lo chuan kanin thlang thei lo an tiani border trade na aron impact na to je chu kan thathiam ta chuan lot khar ti kha an khotong kam sarkari na ge ta khar de lo an ma ni mi puin lot an khar top ani chu ma so na ina kentel hun bi von le nam practice a in sudon in thathiam hal sunday mi khwalu le chuak bung ro lot le loading a kal mup chuan khami ziak fel tur logistic support pe tur le khathiam skill in an zui nge don boka chuwang chuan lo in ralin angai tuna po kan ko than hi kan minister hrechiang tak a om boka
kumin Christmas dona thil thleng wangin ko than ho hian tourist lakatanga engtin nge hei kan in ve nang ti chungchang tuna hian ngai tu in ko than hi ain sing same kani mi khwal kan nga zia kha kan thria anga te chuan foreigner rakhain te muslim kan ti te hian tuna hian thil pakhat soi tlangang o long tlai khopui hi an al lutuk to a Mizoram Dimapur ani trepin kan pa huni chu sum don na alo tho pui to lo phot se an ma ni lai student association ho tu tena dor nei tu mingan check na a AOC kan sei pala engpo ni se veng pakhata an check na a dor som kan cheka pakwa vai min mizo mingan lo ho a mizo chu pani chau kan ni ti kha he program kan ne la hian min thilani ti chuan he project lian hian ngong tur dang engemaw chen hi ada nei thowa chung jinga chuan settlement kan ti e khothar han tiang chi te let isu te po ani a zo khothar kha kum sang ni kuma in sa somnga voina sang khan zan hi vel thuite zol po in ruk tuna zan hi som ruk pakhat vel hetiang hi a thlen chan chu na tho nam huna mi kan pem khom settlement thar apiang don ti na ni chu khopui thar ading zut don OIMA le ko than hlim wangin mi kan pem khom lawa aizola mi kan tam chan hi OIMA that wang te ko than hlim wang te ni lo economic activities wangani ko than hlim wanga mishing tam tur ni se bu chairman Mizoram kel khang amin tam berang chuwang chuan heng project sang te hi pe fel ani huna chuan border ter karan soite zorin puita khani vek o pe fel ani huna engchi angeron theng don ti zona tak hi chu zol ne changsang tak tan lo chuan chana har khop mai heti rual hian rem chana tam tak asiam don ti alang renga logistic and supply chains management lamte kan thalai ten lo thiam watanga ya warehousing management training te import export chungchanga po helam pang hoi thiam na an nei wat atul dan te skill technician kan ti te mechanic electric hospitality a koi nuai dona tun lai thalai thiam na sang nei te in tuai thiam le zual pot rul khop maya college sa graduate dol hi a ho thut mai the technical le non technical te oriental language engama tak lo jir ha langai dona khochak tong heta tak hian kan mi ten support an mamo a kan hand holding te po hi herrem thret dan om theise kan mi te hi an bana kai chau po tok lo mai theya nam him na le dam na urgency ngai tu hian then khati chumo an nu dor ngai to mai thei boke tuna kan thil soila hian chimlam atanga Kolkata tin zone ma se kan inkara foreign country sa om si a kol tong thiam hi direct born dan the ta tul don midang te zia le soipo in mu karing asian ram te ne na kan in sum don ton na tur kalkong ani dona ta chuan Thailand te Malaysia te Vietnam tong te po tul mai the ma se asian ram som East Timor aron lu tak nuwa ram som pakhat ni ta China influence na zia en hian Mandarin na tul don chi achiang boka ta hian nikum October ni som pani khan Assam Chief Minister in thupwa na ne ya Assam thalai mi singa in Japanese tong anzir don ti thut mai ni anzir to mai thei te chuan ke ni apo PUC a Korean tong le Japan tong zirna siam tur ti ni a January tang khan an lo siam to mai thei ya engpo ni se academic mit atrangan thirna te kha kantar mit ani velo wang te pon mai thei dik tak chuan Korean company lar Samsung a te LG a te Hyundai a te kan thalai te an thok don ani lo chuan Korean tong zir dan tur hi kaman phalawa keima memal hi chuan maro chu exo ti te BTS kan ti te hemi an ben ming lar deu Blackpink te hi chu a ming chau kan threbok sia engpo ni se azir tu thuni kazo tep Canada project hi Kongpui project ani ngot lova Mizoram le Myanmar le khochak lam hret ASEAN ram te ne na kan in sum don na kong le lon ani don trade sang ain hong don hei wang tak hian thalai tem technical skill a chau ni lo trong le nun dan phung in riat sak language and culture chungchanga po hian in bor sai lok anga ya Assamese thalai mi si nga Japan trong zir tur te khan mi sang nga bor hi chuanin kol tong ron thiam tel karinga Assam thalai le khathiam mi si nga te hi ni china kan competitor Rakhine Muslim Barak Valley mi ti te ho ka soi competitor ka soya kham kala soi tel lowa Assamese thalai si nga
kan competitor an ran lut thuta he thili act is policy hnuaia an malak na ve thawani ti kha kan saital ni se thanga tin atop lam haina na ti hian ngai tu na han pot dar lok taila areng reng thuwa kan ti tiang kum som sari pariat then om kan neya kan then om pa te tong le ti dan phung kan thiam lo wang kan torna hi kan en ngayem sil char kong dolai pheivel kan chak lak na ber kan thlangam thei reng reng lo hi kan sa kho pui thiam te me po thamuanga anjin lo na mun khu he hi achan tam tak zinga chon tong kan thiam lo wang ani mai theya tun tum chau hi chu i che swal to lo te ang u nam ang po kan chokong ber tura hian thamuang takate hoi kan phu ve to hrim hrim hun tha bin pe ya pu chairman kalom khop maya nam dam nan he study committee hi alo tu hle ti te kan hu chuak thar zel boka non tribal tele foreigner movement khu khiran ngai ti kan pam hu to a kan ser tan ta GST wangin check gate omrem to lo ma se ni tin long zanga tanga zaruk vel long ka ti khan long lian dilo pick up trip khat phur thei tok vel long ani e o hetiang vel che vel suite zo le ka ki chu mania hrilen na ina sotilai bola bungruan phurdan en som kan miten an hlok pui dan tu ri rang dewa kan zon atul khop maya compensation kai noya rel kong kal tur chung changa vai ho le kan mi te vel an tul boka thalai ten hard skill le soft skill upgrade an chak zek ti kan hua sarkar ngot chuan address zo lo mai theya ko han po chet angai ti kan hu thiama India geopolitics wanga ti rem lo hi a oma Government of India mathlir hi kan nam din chuanan kan mang hlau thenia study committee in kan mu phak zim te a po thil hi alo ni deu nuai maya kan in ta hriam atul he ti kan va mu a study committee hian activity calendar kan duan dan chuan kumin December a zo kan tuma mara chu aman ho thak je kan va mu khan July September a zo vek kan tum kan tang thut tinani chu kasoi tak te kha kan din munte kan di na te kan di na mek te kan ma thil om te nam anga kan chim ral lo na tura party te sarkar anga a tran lak mai te hi atok zo lo mai theya ko than le oime te NGO dang te kan va in voi khatal ngai tu na thar iseng te ong u foreigner le non tribal howin sum don na an chai chin hu ringot po son atak ram thlen huna kan tlayang ti ala om ngang mai chip chair zo ka soi tur chuan darkar ni velani a impone se khamichin kha ka report pek theni kalome kan mu thurovin ka ria ngai nom kan ti tlang in nam issue tak ani chuwang chuan a committee lampo in bo sai chho zel nga evena hian kan home minister hawin minister poimo tak te kan MLA te anon oma tin party foi te poimo tak te kha issue kha kan sarkar chung hian kan nam kan ram dam na turata na kan thei tok kan thei sang bel kan pe ka pen bo sai ngai ni ti kha poimo khop mai chung ko tina po tran lak na tur kha au mina lang ani